Pamiarsa pengarga beras sani nincap rohi mangkin kekan tenang wajar, santukan metetujon antuk manggi kesukertan petani, sani katanya ni nenten molihang bati, ritat kala pengarga berasi murah. Selanturnya ni pacang kewedar penampen saking Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan Pangan Bali, Wayan Sunade. Kaketus saking kantor berita antara Wayan Sunade, Majeng Media, Dani Mausang Yening Prabeo produksi petani ring hulu nincap ngawit saking pengarga pupuk, pestisida tenaga kantor distribusi, sani ngawinang pemerintah daerah maupayeng wantu petani antuk nyesuaiang arge galai mangkin. Nenten jowenten permainan ring lapangan utawi pasokan saning ngidikang. Selain saking catatan Pemprov Bali rawe mangkin, kuentenan beras kantun degdeg antuk rutinitas panen 700 hektar, lahan nyabran bulan napi malih jaki nyangre masan mupo. Anutin data ukuran saking distan Pangan Bali harga beras jenis medium kauningin sawetara patali kantos 11 tali rupiah kilo, beras medium 1 13 kantos sawetara 14 tali rupiah, miwah beras premium sawetara 14 kantos 15 tali. Nyanging ring bulan-bulan sadurungyane durung wenten harga sani munggah ring harga maksimal sekadi kahanane mangkin. Durung wenten harga sani manggih ring harga maksimal sekadi kahanane mangkin. Sunada matutang pemargi puniki napi malih wisanan nyani side ngicenin kasukertan majeng petani. Ring galah pungkuran dan ninar kayang nenten wenten penedunan harga beras nyanging wantah memargi stabilisasi harga mangda petani nenten mamocol tur kramene kantun side numbas pabuat pokok inucap. KMB Bali Pos Kuningayang.